Ojo tukazali umwambaro mulungi ukabumwesigwa Erizoba abantu bantungamo basiba nakasheko ahamatama ubari kujaguza okwimuka kwa mama Janet Kataha Museveni obire yamaro wirarwire otiriho no kujaguza emyaka y'78 no kusimira ekayona okujirinda kandi Ruhanga akabahereza amagara marungi. 4 3 2 1 Omukoro ogwakorerwa aha kitebe kikuru kya district gwayebembera abakuru mu madini gona kandi ababebimbirwe ori bishop w'obureberezi obwa South Ankole okubasa kushabira no kusimira hamwe aha bwihangeri ya Uganda. Tubanza okwangana okutendezana kandi natkarga Adam na Hawa wegabo byaje gongara gatsase rangajeshi asase nyera kubahereza amakuru marungi mama witu ari mwihanga mama Erizoba ebiro 26 okwa mukaga aharushozi rwito rwantunga mu district twatunga omugisha gw'amano munonga ahabo kuba kurugira emyeze shatuhwire ebene bigamba enyuma aha mama wito wihanga omwana wito wantunga mu mama Janet Kataha Museveni Ruhanga kureba ngo atkorire chukuru yamugarra ainamani. Hamukorogu Bishop Nathan Ahimbisibwe yashaba bebembezi okwatanisa kandi bakakora emirimo yabo hatari mu buryarya. No manya ejentebe ya kureta abo kwa intebe yostambo ninga position ninga mwanya ngo muninga ahe eyoroho no manya ngo hina bachisorira bisho mission ya Ruhanga muri yo yeta kawiri togurgaho. Umukoro gugweka habanyishengero babiri ahari batano abayiriko butashemererwa ahabwa abagenzi babo obutejumbira omukorogu. Omwanisa muchunguzi na vice chairperson aho kuba nimwe mugesere nyamwanzo shahanka nkitano mukaga kandi kuri mutangambire birita kwisha kumanya kijya na honorable bata anteririho nyecero nkashaha nkishatu mwe bari munonga kuya haba hagwe iki nito mutu involving babimba ba parliament aho mwagira mistakes no kwenda kukikora mwenga nicyo honorable yagamba mweshi honorable bakimanye nda kusima bureba ngo wavuga ikiro cyo nawisha nyewe mbire ndunshi kuno je kwa hapa member wa parliament ngo kutungire ayesemo nyobandire shaha mwenda ko mwabazyo chairman wandiri kuvuga stress ejo yekiro kuno je mutwe tukimanya tubintu batu cyakiza no kukirana hamba. Bamwe abayika mukoro nabo bayiriko butashemererwa ahabo kurengeza n'ebigambo aha mukoro ogwa mukamukuru wihanga. Tara ya mama yitwa Mushabire Erizoba ngo agira amagara marungi neza kugera meaning habaho Untom district neza kugera meaning habamo kwatansa tukakora ibitsimo kwa tukora district habamo kuterana indobo abantu kutandika hate speech kugamba umwe bitabonere ari batahi babo nangwa ureba na MPs bamwe ba complaining ngo no mukuru gwe batabesire ubundi tibagumanyire ushangwe no hatari coordination nekintu kibi omuntu wo munda naguma ari omuntu wo munda of course arwabo kuba mbatekate yangu nakaruru karahwire kore wagira mugemuza utarazanreje bakakutuma muzire that is it kikabo gonga kandi ko gumana ubereta hanu yano gumana ureta manya hakaba wekima wabireho mnyishengero wa Kajara kandi wa hatori commissioner wakachiko kebyo bururu Steven Tashobya yashaba bebembezi okwatanisa rero bakabasa kutungura district ya Ntungamo. Newe rashingwa ko naboste nagambe nawe mirundi binji kabe onagambe nawe mirundi binji twicira sana mbo okuba umuntu okuba omwebembezi kubaza mbote kwa chairman bota be chairman kwatanise bajebide bagira bata bakora ko mu bwa Ntungamo. So leaders hadombiro let's learn how to lead each other. Reka tugarukane mureke tukore imirimo ya district politics tuzizinge mpaka za the one. Makraga gashakwa Samuel Humuza ahabwa Tayari West.